शाला दिमाग है तेरा। Habak ngayon manager ko me. Hebe pat nga mga pankiw. Hot mga day dukhar, mga labon kato parlok kasi baro lakhay niya nga kum kasilut. Pleasure. Itu nak pala tu biar. Itu nak pala kabel buat kisiam am. Kalau kata kabel buat kisiam kila siya ban lihat full acting siya. Mapita babade ba? Long tu mak aku long biar lah. Pleasure buat acting. Bentaran yang clean lagi punya. Hi laju akten pun kasihnya kasih nengkong. Kini di film kasih nengkong ya. Kasih nengkong. Dek aku nak buat kue akan dek film komedi jangan. Lembaga ke audition ke hai. Kata ni ke production house yang tak habis sudah. Tapi laju mencuah pot yang dek mana dan yang tak kata mana film ni. Entah. Mencuah pot yang dek. Pada film kasih. Nampak jo padang kata kacing identiti nak kathong na buat film. Jadi dia pat lemba ni yo lemba email jangan. Ipin yo yang kini ki workshop di acting training. Lain jong peniat nak ke NSD National School of Drama. Masya train di guru Hawaii Tiam ibadi guru jong guru Ratan Tiam. Di big name sama ni guru. Lembaga trader nga sa yo kata ka ni ka acting kali long ka passion mo ta jaman. Dan setelah syukur dek lembaga jingdan ki artis di badan sam kau nang pergi shoot teh. Hantam ka jing syukur bat kau itu lembaga jingdan ki artis ni kan pergi shoot ke industri joni. Dan so kemen syukur mata kat tang mix sibri tong api. Kibun ha kat bang lepek tu gidan mix we arna untuk kiba. Ayo isha teh kita sab pada kering na duduk kemat. Dan fi minta kan film me johan tak flash tak apa high level kata-kata. Kayak ibu yang ada bersama. Dan entah apa jumpu pidang kuat kan lagi beteng-beteng pun dah agak acting. Layu Allah tu hanya letak ini. Kadang kita hot. Kalau tekan pelibet ni ladangi dan ni kamsim. Kau iban ini yang kecil kalau pelibet ni. Dan lama kan dia ka experience macam pi bagi play ke role kum Vikram. Hadu bangai ni. Mas new ini ko ang lakan Vikram. Lakan Vikram nama apa? Pidang lah siya play ke role kum Bar Ilangon. Mendek. Dan kat itu nak dulu kata. Dan bila nak praktis lupa ni cuma lagi aknek mau sudah tentu di direct kamera dia. Kol pangayo ay kaskrip na isolari sujang. Tumba ngapoy set ilo dia kombasi benai. Oh betul. Jadi dengan salet pat lemba man kaya lemba kayo kaya lemba kay man pet ya kanika reaction. Naman jajay pre kita nakatom reaction kami ay ya way ka jingkili. Ma. Kata kum man notice notice ngaliwat ngalipet dun iwi akan bertemu dia dan sayo ya kata sayo mai kan jumlong jum karakter dulu gitu sekian. Dan aku akan pilih jing tiap kerja hidup baca pertama di bat asamis dulu. Kemudian kalau pilih di bat kila. Ngalak ke Hindi, English kasih. Tang kita ikitin ngalak tansu dah. Asamis tapi karena sih praktis bukan asamis. Iba alawi ilash punya ilash kunyan juga ketika asamis itu bisa kemudian kan mata air dari Hindi. Itunya tak asamis sih, ketika asamis ani koi pegmiat lain miat. Ani kerja fresh dom, sisa yang suatu sisa bandlang sisa ki artis kiba rak sisa tak kaburam ma, kiba penting sisa tak sab sisa kadai kabagi IP lot sisa melon sen. Kaba pila ay kaba bahatam bat kaba dai tunat sisa kiba bah. Dan yang tiup sisa ba je kunci. Tak, dari kita ini kesan manusia mana cepat.
comedian tayo. Ito jumping ako naman. Wish ko na malari na nag-film ko kayo sama, malapit, kalau film ko ba ito na lahat yung kapatan. Wish ko ni Pisces, manang siya, hirup ini kalau apa ke YouTube, nak kerban nang desa cuma wadah film ko bisa long berpau. De la like por bangun play ke film jonga, la ai ke kersan, aku play na do siya. Precision. Dan antara buat sebeli kemudian malu malah. Kaba higi mensyuapi aktor ba akan mampu menangani. Tiba dah jadi yang nak nangrit. Saya ngapain itu aktor kan itu nak siapa lagi nadu. Jadi kalau mensyuaru ni kita acting lawan rak kita level kalau akan sejurang. Dan mentah larang ba lalu director dan kaba penlang api ba film kelat eka kasih film industri. Lah lah long kurang ba kata kan cikeli kadai ke bangasong tenat tam menjudan bakeli yang kata mo bangasong tenat kadai ba filmmaking is a passion jongata ngalak tribun jadi kamu komba di jingdir ngalak jon ka restoran ngalak beli PCR broiler ngalak beli kapung dok hang ngalak bu ngamyo ta kata kacing sup siam te man demit banget trust nem ngakam sna film last film jonga kadai ke ini tu after 8 long years mot kapung kendek yang nga dia kapulong inga bangan announce na ban le audition dalam le audition untuk pada long ngayo kita ke artis di bangah si ai ngoyo play ngayo ngoy artis buat top top nam mention dia ke kerteng jugo ngan ong bai happy kerteng o Vikram Saiki de dalam kata long ngakendu sawe pat u perlok ba iya jong ngalok para di kendu akan dukan kapsio one offer nga yang bang ada kumpa de di klien yang bania trailer dan ngapat hak tu kabar ngadamot ba iong bania produce lang dengan orang bania produce lang ni kasih long akal lain pisah kami lo kasih keluma kami kasih kota kita sawan misi galawan misi yang batai ka story dari orang yang ngat kawan nakalong badong dan hangta long layo mesim sak dia atau ngandek di marwai nah sultanan pun ka story ka jongi nonton ngan sim no ya kan ya kalak nek ka kabu bang produce ngan senang jadi ka ju upar no ang ka way bang la shoot kan ka film nai batai start mana ngan dek ka tung kamon ka jong nama de ha ka ju upar long nala kamlong senior ndai baklo nala kamlong senior ya ka lain perlong kalau kita no ki katim jongi ya kena film komedi jonga re kilong tiba komosnen tiba lokin kia ya kam but long very dedicated ya kam correct usually agak dek asin menengkong apinya sen kebaan na balai babla long director haki film kasih ka first film jonga direct giway nadu ka second film na direct inga produce aduk mentah ke film joki way ke bangan ang kan etan ka e ke singbian di film barok ke balami ki bala produce da manganga directly na akri oh hai de hajiya indi joki kubu aktor ba director atau kisngo ba antlima ya personal film so ye kisngo ba filabiang ne film kam shu dong promote filahan ba kan ne tang lai persen o kampat poer ada kenya kata kai long nemar ngasai pe barok ki film Bollywood kita ngoni Assamese watang kum ka film Assamese limpa la ara de kasom ka budget fi namar boleh long masuk om no ladanga ngadon pisah sispak kror dengan hayar ki beri banapar technician ki banapar ngalak te berle kum ka film Bollywood robai apa ka budget joming kalong tight te ka budget within that small budget we have to manage everything kalau kita sama. Dan ladah kita baik kasih mah kita share dengan sim ya beli apa itu mana film komedi jangan kadai para mangi kita kapenya api para mangi kadai ka message ko mah de ladah mangi para kasih ni item sim ni kersan hatong ngilana bangin lase hatong generation ne mentar ngila ni promote juga kalau ka population jo kami kalian menta kalau poi kakum ka cingtip jo ngamo ngamtip yo katam kaduna kalau poi sanpo arlak tam ka population jo kami kalian including garus
Te garo tu urip ha. Ha. Te bon ki kasih jongi kalau da na kita kisan pu arlak tam. Na da wan tang arlak lailak kon film dai mon. Market ni kala he. Oh ha. Te kaji kermen jonga kadon hi namar play kan sawan hi kapo. Tapi beri jongi kinsa sotu da. Ya mentah hi katum kaji pe jonga kambon ni kinongsor am ki kidon kata ka mendai bangong attitude kidon kata ka jingle arane ka jing tu ban wan kiu ha cinema wa kam ki Kristen jongi ki ohna bande cinema ro ka de kapok de ngako pun sai lang ba ka ne video ka jing wan yu kejak cinema kam dei kapok mendai ba wan pe ka film ka baca bo ka ne tai ma wan pe ka film khasi kamot kum si banta ka film ka de ka ba ai message ta ka bai dei ba ka im lang sa lang kum ka ni ka film jongi ma